IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin ang nakalalagip ti panakaselebrat may ka-61st at 20 Charter Day ti Siyudad Tilawag kalpasanan ni Paay di kiti nagduduma at tulong kagamitan ken financial at suporta kadagiti barangay, asosasyon, toda pagadalan ken dadto mapaya sektor iti syudad. Babayin iti administrasyon ni Mayor James Brian Alcid dagiti kameng ti konseho nga dadolwan ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas dagiti department heads ken empleyado ti LGU nga iyawat dagiti proyekto ken programa amang ipakita iti panang suporta iti komunidad. Ipasigurado ni Mayor Alcid ang mausar iti umno ken para iti kapya ken progreso ti syudad amin apundo ti LGU. Babayin iti prinsipyo ti transparency, accountability ken good governance. Magal daw yo. Well, so happy birthday. Happy 61st birthday City of Lawag. So di binahangin na programa ita ako di Charter Day. Insagot tayo, DJ Incarcari tayo. Manibo di na kasyon to office ako. This is just the first batch of our commitment to the service of the people ako. Ano yung activities nga may ismo pagtangal daw sa programa? Kung pangal daw ako, dati alisto serbisyo para kay Lawagenyo. So, di barangays 8 and 8, 9, 10. Iti yung na-cluster ako, libre. Iti naduma-duma ka serbisyo like medicines, libre. Iti, basta aming services sa city government ako, libre. Kung may dalaeng, basta taga-barangay 8, 9, 10. Pasensyaan yan, hanga sana already ako. Yan, umaygang to on a weekly basis na aming barangays, iti syudad Tilawag within the year ako. I believe sir, dati kimtay na pagkatalugadi. Ano ti take nyo? Karating na tema, itilawag city ng pagkatawag sir. Wala po, it's a different Charter Day kasi dangar ti talugadi na anana ako. So, basta siya kapag at the end of the day, all we want is the napintas nga serbisyo tayo ti constituents tayo ako that's in mind in the core of this administration ako. So, again, thank you so much. Isupsuporta di kiti constituents tayo ako. As promised, di ko nakatay, alagaan na kayo to, pag-serven na kayo, di na po to. Di sila di pukpukaw kumiapo this administration. Mainaay kiti daytoy dinayaw ni Governor Cecilia Araneta Marcos ti liderato ni Mayor Alcid ken kunana ang makita iti syudad ti panakay patungpal ti tagline nga alisto asenso ken progreso. Nagpasanay the city of Lawag. You are so blessed kasi talaga ang dami pong nakareceive ng mga blessings at talagang nagpapakita na magaling na leader po ang ating mayor na si Brian. At totoo po, Alisto, Asenso, ano po isa? Ayan, Progreso. So yun, talaga yun. Exactly. Ito yung nagpapakita na he really took his tagline to level up. So yun, congratulations, happy birthday. Kabayatan na nagyaman met ni Barangay Chairman Roniel Domingo ti Barangay Kabungaan B iti e-bike ang naawat da bayat ani Dr. Joan Corpus ti DepEd Lawag City Schools Division ket impaligip na ti kinapateg dagiti shredder kan pulverizer iti panang suporta kadagiti pagadalan. Napintas ma'am dati inted data kwa ato sa randi kitoy barangay health worker tayo lalo no dati mapanda bisitaan nga di kitay kwada di pasyente ta ma'am. Napintas dati ma'am makatulong ma'am. And each and 5 schools in all the different zones have received one advisor. Yes, per zone. So we have 5 and that's why we are so happy at this point. Kamaujanan na nagbali na sentro ti selebrasyon ti panangipaay iti konkreto at tulong ken serbisyo anang ipakita iti panagtitinulong ti lokal a gobyerno para itagtultuli at panagduruas iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.